kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adaman sa ludsudaken ka, anak ka. Anya day tananang. Mangbangtad ka din ni Dario iti sustento para iti anak kiyaw. Ha? Kwa? Awan nanang. Awan matapulos ititid na. Anya? Uray anya ti aramidag apan ng pilit ken panagpakaasik ken kwa na. Awan latta. Ay, una yun ni Dario. Isungarod nga igagawid ko ti agtrabaho. Gaputa awan mo't namnamaag ken kwa na. No agsasao kunamlano. Ay, tagayam. Awan ti maititad na kan ka. Awan nanang. Isu akwartak amin ti busbus-busek para iti anak ko. No adaman masapsapulan na para siguro kadakwada ken ni Carla. Ha? Sino manen akarla dayta? Ket ti kabarbaro akalibin na nanang. Anya? Ay, nawaw. Dagayam man ang ti kabarbaro akaliblibin na. Ay, nawaw talaga. Among friend, mas asarak tunggal makikita ti popos ni Dario ti Facebook na. Ha? Kanayon, nga ipos na ti aso na. Sakit ti caption na, dog lover. Diyos mio Marimar. Bay amlatan, friend. Sana'y bagbaga apasig ka nung agkakaimas, kan agkakangina ti kan ti aso na. Hay, di na nahiya. Ha? Nagtured amang ibagbagay ti kasya publicly. Ngam di na may purwakan ituray 5 aduling ti anakyo. Ay nawaw. Ay, day tangarod. Hinton kwan, i-check ko ta pagsasawak tawanan ba eh. Nagpadaan dalaunay ka ni Carla, akalibin na. Muloong! Nag-cute talaga na ito nagatang tanga aso, honey. Un nga rod, honey. Nag-cute talaga. Kasla siyak matlaan. Ay, sana. Saan kamot nga animal? Tapno ikumparam ti bagim dito aso, si kamot. Sa bagay. Ala, yung kamot isaganan lagi ti usaran ng agdigos, tadigusan ta. Un, honey. Ay, un gayam. Kunak man no i-videom ti panang digos na kininika. Ayun gaya mo niya. Mabit lang, sit up ko ti cellphone, nga usarin ta. Ibijok man. O sige, i-video ta. Taiso ka pa nga i-content mo. Un, honey. Lagi din, doon nga dito ipapainit mo. Aso magayam. Dinigos mi kami ni tay. Iso nga inwar ko, tapno mainitan man. Kastaya, nagganas mo itong tibiyag na dito ang aso, kasala tao. Ayun na, alagang-alaga mi kini Carla da itong aso mi. Ha? Pasig pa yung agkakangina ti kang kanan na tata. Ura dagiti sabon na pang digos, ribo ti bayad na. Nasahat nga raw, no kasta. Ngam, ti anak yung ay kinitina. Ikam ka di mo lang iti sustento. Anya? Ay, nawaw. Nagalasa talaga ti ugali da di alakay Ha? Sino ti dakdaka, madam? Nila kay Bertua, di lata lumabas no lumabas. Nagadupay lang at dil-dilawan na. Anya? No, sala alakay. Pagsasawak ko naktumay. Ay na, bay amon, honey. Isulakat ti pagsaysayangam iti oras kan panawan. Bay amlatan
Apay, anya nga ming timbagan na kan kaya. Ay, salbag na dyan lakay. Natadahil tal daw ko gabuking kwa na. Saludsudan na kid din. Nag-ikat iti sustento ti anak mi kinitina. Kat anya kumangay ti bibiyang na. Anya? Kasta gayam timbagan na kan ka. Wan, iso na pudok ti ulok iti day dyan lakay. Manakibiyang. Oy, nagsapa ka man nga imay dito'y balay mi, friend. Ay, wan, nasama ang friendship. At ang aming tinakita kiti Facebook anang dadahil daw ko. Ay, nawaw. Ha? Anya man anday taya. Apay, saan mo ka da nakita at impos da Dario kan Carla iti Facebook? Ha? Kwa, saan pa? Anya ka di nga min man ang team post da. Jay aso da ah. Ay, nawaw. Kasta na iti kinaproud da adog lover da ka no. Sunggar amin natutut ko agraman iti baba. Diyos mio, marimar. Anya? No pampanunutak ti saan na apa ng sustento iti anak yo. Rumwara talaga ti ungat ko kinkwana. Bayamon, friend. Anya kay nga rod no iso ti pakaragsakan da. Masabat kong tulang da jay lalaki ah. Pabaina kiti kasta unay ko naktuman. Dog lover nga ipupos na. Sakit. At dapat agkong-comment ang nagswerte ka no di aso da. Marunutak man. Nagswerte ha. Ngam ti putot na. Di na pa may kaniti-kanin na eh. Bayamon ko naktumat. At danto lataal daw na day dya tao. Ay, una yan nga agpaiso. Dahito nga ipopost ni Dario iti Facebook, nanang. Ha, anya dayta anak kaw. Daytoy man, aso da ka no ni Carla. Huh, kunamatla no. Naimbag kumamat no saan na nga ibagbaga iti Facebook nga agkakangina ti kankanan ti aso na. Anya? Nagturad matan. Samantalang ti anak mi, di na pa'y maikan apulos. Uray pang abasto na laang. Bayamo na nakaw. Aginggat ka ba ulam, agtrabaho kalata. Sa bagay matkit di ah. Makapay baba ti dayaw tunggal pilitak amang tad iti sustento. Wun, iso abay amlatan anak ko. Isunto ti makarik na itibain. Saan asika? Nasaya at mat tanagranata dito'y paradaan, Dario. Ha, di na. Ang mga nodamated mo para iti anak ta. Anya. Panagkunakit financially stable ka matan. Ngamen, tunggal makitkitak dagiti ipopost mo iti Facebook kat kasla adon ti kwartam. Anya ka din dito kay bagbagam. Nakunak dayta. Gaputan no i-post mo ti aso yo kat kasla kabaknang. Ibagbagam a dog lover ka. Kan pasig anginginaan ti kang kanan ti aso yo kan ni Carla. Kas jay kumamat ati aramidem iti anak ta. Saan aya? Anya. Kundi dog lover ka iti Facebook. Ngam adamat anak mo asaan mo asustintuan. Ay nawaw. Apay pa'y lang agdawat ka kanya. Sa dino nga iti pangipanam iti maggadam. Anya? Nagawan kat abain mon? Damagam no sa dino ti pangipanak iti sweldok? Adamat ti anak ta paggasgastusak. Awan lang arudan itad mo? Insultuan nakpailaang? Salbag ka? Nagawan mo ten abain na dayjay adaryaw. Ay, huwan nga rod nanang. Pagsasawak ko maitayan kat ngam nakababain lang amin. Ado ti tao ija paradaan. Bayamo na nakaw. Siyak lang ti masabat na takas ti ibagana. Durabak ko naktumag. Ay, nagmayat nga ikan iti pagnakman na ti awanan bain. Makapainsulto talaga. Ala, husto na nakaw. Pagkalmaom day tariknam. At danto lataal daw na day jay. At danto nanang. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Nagpadaan dalang iti kalibin na. Mulong dadwa. Salbagkit di. Dog lover iti social media. Ngam irresponsable mat nga ama in real life. Ay! Diyos mio marimar.
Kasta gayam timbaganakin ka. Jay amat anak mo awan babay na. Wen friend. Ay, nagsakit nga rin tinakam ko gapo itimbaga na. Una yan. Pulos lang arudan nga awan itid na iti anak mi. Damagan na pailaang no sa dino kano ti pangip ipanak iti matmat gadak. Ay na, makapainsulto. Ala, relax. Bayam, tasyak man ti makam mo. Ikakiti pagnakman na rin kaya lalaki. Oray man, wada kini Carla. Saan ka mabuteng? Alawen, pagsasawam no iso. Uray siya kat na ibusmat ti pasensya kadakwada. Saan matkindi nga isyo, ti panagtarakin da iti aso. Kan ti panang ipagbagada iti Facebook, adug lover da. Ngam ti kanyak lang. Be fair ko ma. Kasjay ko mamit aramidan na itanakyo. Patsyam day jay. Naglaing ngagpamarang iti Facebook. Dog lover ka no ngam irresponsable mat nga ma. Ay na, makapagigila talaga. Nagmayat atong paen iti agsin ng banger. Ay na, narabyan ka man ang balasang ka. Ay, wan nga rod tata. Nagapwam. Nagapuak ija ili tata. Nag-overtime ak iti trabaho iso anarabyanak. Kasta ka day. Hala, aganos ka balasang ka. Eh, wan na tata. No choice. Talaga nga aganos kan aggagetak. Nang runa kat awan mat katulungak asabali no may papan iti anak mi. Di talaga raw. Imbes na mang dead kumama ni Dario iti sustento para iti anak niyo. Ngam saan may? Awan tata. Ultimo duling apiso. Awan may itid na. Sakit naglaing pa yung manginsulto. Di mo pa ilang amin dinurab tapos na akin. Oray siya ka makakitkita iti ipupos na ka mas asara man. No anak ko la siguro dayjay. Nabayag nga iniktak iti pagnakban na. Di lagbaing tawanan baing. Ay nawaw. Na ito lang santi kinaawan babain na tata. Nagpuskul ti rupa da nga agipost iti aso da asosyal ka no. Ngam ti anak na ngay kuma. Kumusta? Ala, bayam tina. Masabat ko lang na dyan lalaki. Bagak man. Nasaya at bay, tanagranata Dario. Abay tata, insultuan na ka di manayin. Ay, saan bay? O na yan. At dalatikat kung may pagkakin ka. Hindi pa ilan na panalawas akayat kakasarita kay. Anya, Nadamag ko kami. Akas taunay ka nga ungit mo kanya. Gapulang iti panang ibakaking ka kundi dog lover ka iti social media. Hindi ka masustentuan ti anak mo. ha? Apay akas taunay ti ungit mo kanya. Kat pudno mitimbakaking ka. Saan iya? Anya, Ni Tina, kanayo na marabyan. Kapu iti panagtrabaho na. Adala may gatang na iti ipakanay danakyaw. Ngam si kangay ko ma. Kundi dog lover kay iti Facebook. Ngam irresponsable kamit nga ma iti pudpud no abiyag. unay mo tinday tata. Sa anak may tamakibibiyang barok. Ngam makikita namin kakasla ka saan amakarit na. Mangan ti asom itagkakaimas amakan. Ngam ti anak mo ngay ay nawaw. Anya, kastamanan timbagakin kadayjay nga awanan bain alakay. Makaparurod nga rod, man nakibiyang law na dadya lakay. Ay, una yan alakay Berto. Anya nga taaya ti parikot na kadaka. Taamin matan kat pakibyangan na. Awanlat maramidan na dadya ti biyag na. Iso nga amin kapakibyangan na, lalakayan. Anya kumangay ti bibiyang na, no saan ka amang mangtad iti kwarta kinitina. Ha, no kayat na, di ison ti mangtad. Nagadulakit nga munan. At dantulal daw na dadya garla. Uray lumakay, tutupak at talaga takasidjay mo nga mintugali na. Aywan, pagsasawam ni iso. Awan ti lakay-lakay no may papan iti ugali. Ha, salbag kiti.
Ala, bantayan manaling ni Nika. Tamangan numakabulos. Wen ka di, tanagun aya. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga ko nakmanan. Ah, Oh, Isugayam day, tanya kalayin yung ipost iti Facebook. Kan kalayin yung iba ka aduglawer kayo. Ay nawaw ko nakmanan. may saka may. Anyat parikot mo aya. Awan matiparikot ko, Dario. Kahit kulang nga ibakaken ka, ano ang ipost kamat iti social media, nga ibagam adog lover ka, kat panunutemet nga umuna ti anak mo, na date ited mo ken kuana. manakibiyang? I'm not talking to you, you know? Nagturod kamatan amang tungpakanyak dito'y kaadwan ti tao? Natureda ka talaga. Amangan no kayat mong ulitak pa, ha? Pangasim, gusto ko man. Apay, mabaing ka, mamuan ti tao ti ugalim. Sakpay kami nga dog lover, iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo, salbag kamat alalaki. Ah, Ay, pinapainak ida iti kastaunay. Anya? Sakit, sumampitaw pa ilang da Carla, sinipat kon Anya? Ay, nakabutbutong kamatan. Oh, don't me, kunaktumet. Nagpadadala nga mulong. Ay, naunay kan, friend. Nagatal kami da ito'y takulap ko kahit. So, ay nilayad ko. Sak indis iti rupa da Carla. Ha? Saan nga kamkamali da Tario? Taamangan no iruwar ko ti kinalalakik no bilang laang. Anya? Ha? Paring agnakam da Tario. Maruruta ka talaga. Anya? Imay kalaang tapno ibagam kanyak anasakit tinakam mo gapo iti imbagbaga ni Claudia kan ka? wen. Imayang tap na ibakin ka bagbaga am tigayem mo. Husto lang dadya nga inaramid na kan ka. Tapno ammom. Makarik na kamat itibain uray sagpaminsan. Anya. Ayam sa bagay, na ito lang monti kinaawan babain mo. Anya. Nagpuskol matan ti rupam nga imay payla ditoy. Di ka lagbain? Gusto matimbaganakan ka, sana ya. Asakbay nga dog lover ka iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo. Tina. I-post mo ti agkakaimas akan kanon ti asom, ngam ti anak mo ay. Awanan bain! Makapapungtot ka mat. Mairusok mo pa kanon ti asom iti agkakaimas, tapno lang adamay pagpanakal mo iti Facebook. Oh. Ngam ti anak mo, pulos, tarupam Ay nawaw! Panunutam nga umuna ti anak mo, sakbay nga agparamag iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.